Herema Kurdistane faktoreke giringa evlehi u aramia navçeyeye. Vezire derveye Fransa ku serdana hevlere kiribu, ragihant ku Herema Kurdistane faktoreke giringa evlehi u aramia navçeyeye. Evaria iro çarşeme serok vezir Mesrur Barzani, peşvazia vezire derveye Fransa John Novel Barrowkir. Vezire derveye Fransa kefsweşia sueya ji bo serdana hevlere nişanda u amaje bi dostania bihez anavbera Herema Kurdistane u Fransa kir. Her wihagat Herema Kurdistane faktoreke giring a evlehi u aramia navçeye. Liberan berda, Mesrur Barzani spasya Herema Kurdistane kir, ji bo piştevania berdevama hikumetu gele Fransa, teke zi li ser peşistina peyvendien duali divaren juda de kir. Peka Kurdistan bistuçaran di beşeke dinya civine de her duali li ser pevistia pekanina kabineya nuya hikumeta Herema Kurdistane di demeke nezik de hevdeng bun. Peyvendien di navbera Herema Kurdistane u hikumeta federali, giringia da binkirina mafen desturi en hereme, u rezgirtina li sistema federali u herviha dest bekirina hinartina petrola Herema Kurdistane, mijareke dine hevditine bu. İro çarşemi vezire derveye Fransa John Noel Barrow giheşte, Herema Kurdistane Irak'e, uji aliye safinzeyi berpirse fermangeha pevendien derveye Herema Kurdistane, omid foşnav parezgare hevlere, u çend berpirsen din ve hat peşvazi kirin.